Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mina tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mina sono ma nupi plongbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asupwa sipo le wendo etindo tu klamele podo akotale mvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pata. Wana mindo chiwe we miso wakano chiro pologo to na ujire mito ogbe susu gege po gigo kipa ye ile po na Kristi Jesu bo egbe lo mina to nukon yito eheyin o weta weto a sohiale tome bo egbe diden ko do to gbete gidi do mo eheyin mina to mina ota ne mi je o weta wekun de o Kristi Jesu kan lo han agunle mina no te to agun lo poji bona data na do se do ma na mere to yise no mon korito to kla he agun enele megbon lo suglegbon enlomo to na yiton pipe yi bo mina bele son ota eton chanton apokali osohia ota tintan afo chanton doje afo wulo po ehia dole han angeli agun hetin to smana ton kanwe onu hewe nukonto godo todo mehelezun oshio boso tinto ogbe nyenyo azontoe nukun bibia po ohen to epo shiba atokuno we hie nyen sonyo zizan yehe do ju weye bo ma yin mo shiba synagogue satani ton we ye si onunele de pepe hie po wajina blo do ayego legba ko po bibe adade to mime kondo okame na yenido hule ye eno hule mikpon mina monukun bibia ho azan awo nyinu gbono je oku nyina so na ojegba kun ogbe ton lowe ewo hetindo oto nise onuhe gbigbo to jidohlan agunle lo ewo he bahwan mana gbele awu to oku awetomengba nishe bo mimodo weta de we ema diga oholo glin Jesu ema mo depo de to agun smana tongo but to wewe smana lo utaiton edeta na to ple pome o agunde me beto supo yemu vive yemu ofiesa ye so weye bo supo de le kuto yeme bo imi ponto egbedi mina mono agun supo tin po yiseno he chakpodo Kristi po nugole bo tindo adokun gbigbo meton ati agbasa meton yima sigan dugbe ton ntoli satani oze hagbe yeton supo onozo yeton yiseno hagbe yeton le heyo erido yiseno mo manyile supo go bo ye gona vena ye gona menu veun ye gona lalo ye gona mesisre oweje ye gona o tronya kan wa tutun bo enele wa yin tukla bo ina do tukla agun metonto agun ekeyin hagbe yiseno me wena so abi ohun do me wena so amoga wena so do eso tin de to
nkumbiana ye boni eso aje azome kabi kome ina somo uwe ni peto akun kaka peto ndodo mlo be gbeme e ka jero peto nínú gbeme mi na nu gbeme be ma we na mi shiba to we mi do na hunhun no ina mo do Kristi Jesu e do na melolema do mi mo e ke yin o han ye ton so mo adokun no shiba adokun no we yin bo ato gbeche se di wa mo dewe taidi eke yi se no smana ton le he ko mo vive supo a mo ko le kun ayi o bia nkun na we àwọn wendo meton àwọn agun meton ho ton agbeton le bia nkun na we so mo do tu e Kristo do tu e gbigbo kuno ton do dro na we nku e do tu klalo nku bibia lo ma ndepo na so to nku yi deji sigba de pepe de me na yigbon ni do akugba won bo nu e Kristi Jesu to bibia we do ani do tu kakado yi je wenu anaze hitwero afo ligbe ton do tu Kristi yiro we do ani do su bo kemigo gangan mbe pepe mana dewe tonson emigo but tu dido to lo me so yin de hotona asoyin kan wa tole ye wo yo ede ro yise no bo makayin le kele dide wo lo do yiro ede le ro ju ye makayin ni de hona to e to nukon to eni wenu ya na je to si nkan ama dunde hodo ye wulewe na swa ho nu e du ton do na ndo bi do oho ni lo goje oho okunu ton de dodo mu lo o aho mi no ho de na kento mi ton le so do na no we ye me to nkumbi amegbon ati tukla ayi ho ton le me ye na sunsun adasin to e we tai ne tito o edi Matthew me we tinte Matthew me we na o tinte yeme to avivi ina susu dasi na we yeme nkumbia jiwe we na de nkumbibia to ise do suru toli oku mana du to jiwe bo ma so hun gan mo to igbi amo toli owe tade kan sumana le ni ama homemi o hoye lo podo me de amodo eti to klame podo jiwe we do ni dotu e ma ti wo chu e mi ti podo epo so de e modo e mi ntai di hentono de adokun no we bon hode do ipeto iko si an ile alito to gbibo mele do mi chikona ye alo Kristi ton zemi fon to Jesus si nkome me to klame aviume alo Kristi ton yakon mi ton ji e so so dasimi ton e de to klame ton le pose e do wa de iwe do apan kipelo tan le yina so na gboje mi wenu amodo e pe mi gba o bo eno to kla mo to to me e so yin to kla agumeton yi Kristi de hon ezu yede imla yin to nu ko to ijihan pipa ton ni ama so si gan jihan pipa ton ni sa to fine pon hui bo to gbe yin o fifa ya na mo yi to nu ko ton de bo ma dibulo to tu e okuno do to tu yin tu dudo no edo oku mana du to jiwe gba oku aweto mana du to jiwe oku aweto mana du to jiwe so de ana hu avun lo mona do tu lo kaka mona ze hitu ro afo nu kuno to oku aweto mana du to jiwe ana so mo aleyi to Kristi baba to Jesus in come hode na yise no taidi sman le yikobia nkuna wa lokpa temeji agun me to yeri yo ro Kristi ton bo ma ntuele ye bia nkuna ntoli o wa gbe na ntoli ye mo lo me ma die wutu wendo me ye bia nkuna ntoli ye mo lo hendo wa ton ehun kan mi ton emi teto tu klado mi to ale oglone kaka ma yi fire na no flen jawe mi le na yinuko
si ba to kple kpo me adodo yeni dotu ngo de alo dotu to eto ni yi ai ha ne leji alo tu di do to eto ni yi ai ha ne leji ni klo ekeyin vivele kpo seson ai ha ye to me mona ye klo ini vovo kin klo eto ji chan to nkontoe na ro siganto to nkon to azolo me na ro siganto basi di de ye Kristi jodo bon wa ho de na nkumbia na me tole mi mo ro ye Kristi Jesu ahwan de huwe wecho ekeyin lomle wa kplado e agun me we ton so me ohun do to me we ton so me ju le me papa we zewe bo zewe sabe nko de na ekeyin yo we ro ede ro yise no boy ma kayin ne boy go na so yin kan na ye le vojo baba ino e ma jan le vojo je ni we di that way ni ekeyin ale he na du to niya me ni ma dembulo to Jesus sin ko me se bo do acheji to Kristi Jesus sin nko me o de lote àmín àmín ma pon ko do mo to o ekeyin o weta ye kan han apun titan efesun leyi do ma poro to klati igbe me ona do ma se igbe mi to ra hunrin gan to e ta tu we na se igbe ra hunrin gan to na lo si kan lo nu ton son to kla me na lo si kan lo nu ton son nu kun bibia ati depo me bo o de na we to Jesus sin ko me do ai ka to ni hun na hunrin gan to ni bi o pe gbe hun gbo ai ka to eton le ni se ta eton laga na hunrin gan lo ni bi o pe gbe na martin ko supo du susu dido ani mo lo mbo chiwe wetin bo an se dewe ne ya ka se dewe ne bo ko de epo do Kristi Jesu e ndo yiwe Kristi Jesu ngbe agbasa ngbe o nino me Adamu ton rai ngbe won tun o ju ayiba ton agbasa ton le ngbe pe epo rai bo do yiwe na hunle gan che Jesu ndo yiwe na hunle gan che wa mi gan won yin ko che o we gbo to me bo de mi to so tu kla manvo me oto le mi we le ali no chewe le hun chewe le o si chewe na ma ni tu kaka do idoyi ya ho de no do mo ni do chiwe we se ni do won yin ko to do we gbo to me ni do akoles ni to ti an gun we da gbe ton bo bi me na anisi gan do mo o gbe si ndududu ma so inu ko hun gan mo mi ndo dochi bo ndo do me da ho ni ton Kristi Jesu to ese ihwe ninu to jire mi ton o gbe so de ko ni e da bo